UMLA ke BJP ke South Shillong uba Sanbor Shulai ke Khandru tarik wantau benai. Ula kentu ya ke Sarkar Jala bahkan kentiu no ya ke discretionary grant jong ki MLA na ka Shipolak syaka Arpolak. Haba keren cekilat patai kubor uba Sanbor ula ong. Hakapor bangadang long ningkong kumu MLA House Nam Arhajar Pra. Kini kesong jingarap pisah kadang long tang lailak. Bat hadian ka lakiu syaka sanla, bat menta syaka Shipolak shisnem. Dang syan haka jingalang bat ulampang haka jingdon lang menteri rangba bat usumbut menteri rangba. Ngala ai jingmut ban kentiu no ya kini kesong pisah syaka Arpolak nadu usnem Arhajar Arhusan. Ula ongru bakani kesong pisah kedai ka balamang kerpang syaki MLA kenang bakin lak ban ay yakilat jingarap pisah syaki nong shnong ki badan kam kerki yakilat jingarap halaki jong ki konstituensi. Nalor kata ula ong ba baro ki MLA ki de ban IT yaki utilization certificate UC haringkat ki bel kenang bakin yo ya kesong pisah. Ula bendrap ru ka syong hak wei pa wei MLA kumno bakin pendan kam ya kini kesong pisah na kebenta ki pait ba hapok ki konstituensi lane syabar jong ki konstituensi. Kat kum kejing penpau ke jong uba Sanbor ula ong baki MLA kimlak setia ban ong bakimlak ban ajing rapisa syaki pait ba. Kajing temu jong kini ka discretionary grant bala penyo syabaro ki ndripongut ki MLA kalong bakin ajing rap song pisah syaki pait ba. Lada ki MLA kim kuak ban pendan kam ya kini kesong pisah kilak bentok syaka legislative assembly da ka ba penpau bakim kuak setia ya kini kesong pisah benrap uba Sanbor. Di ka discretionary grant ngakan mau ba ngarang sajid ko MLA Arhajar Pra atau ko por ki ai syabaro ndrukun ki MLA lailak tengka Arhajar Pra. Nang tu karang isi ya ki por ka jingkiu dor ki mar ki mata nak jadi pat ba ki bopli mo te ngile ya karena ko por ya karena speaker ya ajumut tegila perkiu sagi salah nang tu speaker ya ka por latip nang kiu tele ya perkiu pat sa ke sekolah dahadu mentai yo sekolah tela ai be hapoka live be hapoka hapok ya meli borok rupu da meli sekolah te mana kan ka berai mat bentau sedem apor barang dang long session jaga por ba yadi syaski akan merajung speaker honorable speaker ba Thomas Sangma laya songkai lang iba chief minister jung iba Konrad Sangma iba Preston Tensong kemudian chief minister yadi sya pada kajing ya kran ngaperken mau biaya ki ba pe hak pertai mentah te kajing lut ke babun nong kajing lut ke babun ku ngi ku ya meli ngi long ki kepa jo konsensi latip bi haba kikun gidon kam kajing don kam kikun nakapuli kadang li kajing don kam juga mangasi jiwan seno gon supa kam tam mu tengar ngom kupa ngi ku gemeli ngi long kipa kajing aduna kajing don kam joki ten dalaya kan ngumta tagi ngi le ajumur at least topen kiu no chakar pola kan ko jing long jingman juga kajing kiu gi mar mata te ar polak te laya keren na ko por te ngi le yabut diri ai pinkumau ngalaya pinkumau te Hagi kita yo, gini benar kita yo belajar. Tengah layo, bandlik assembly ngayo, pun bandru, laya follow up tiang ka file ada, kita ada propose. Arbola. Tengah file kadun kelap na assembly sekretariat kelap poi siapa, meet jong chief minister. Te uru orang lejeng sabar, te kasong nomor minister kapoi, buat ya ke finance biu chief minister, bakal sama. Te hopefully untuklah approve bau, temut mentau stem tinggal ada bio Arhajar Rusau baru andu ko MLA pulang tenadu kadang arbolak de dakila approval te ki MLA ki dio ban jerap ki dio no arbolak nadu stem Arhajar Arhusan ban jerap tegada ke jerap deskripsi dengan kebut kalau babun babila ban ai jiru kaman gasi tegan ner dap jenos pulang sistem te bio berharap untuk kopliban tempat isunduk di isunduk ipi ya bisa begini ciri kuai parti pendak begini bukom tiki bomdei ki Kristen bagi non Kristen pat te pihak lagi ki jiarap begini tiar puja gini tai bantir ke ding tang ki batang ki ba mo ki batang ki jingut ke babu te kan ke bangi ai support ke support te kapta magi por play school apor play school kiba pli kiba du no yo nong kamay yo gai
Kumah tu kapuar, kiba pikiwan cedok. Ya puan jatun kong ngajong angan kumukpa. Ikun arun village school. Ki tray kenta, dah por village school duna lai hajar, duna saw hajar. Kata ru bapi dia lumni, duna san hajar. Kumah tu kapuar kumno pigi eki. Kumno pigi eki piap ayam, dia rap pakai village school gitu ikut. Tapi kita gini kiba gini bimen, bukan dia rap belum cek. Belum genuine gini yang ibu penyiarap yang ibu ngopol mau play school dan kita pang sistem nalor ka health card dan pat extra ini saya ban kita kam senam habiat hit senam habiat wat senam mana kita bukan dia tre jinglu jing siap kita pang sistem iduna ki by school by college iduna kayak adu ne tai kita pang kansar pang TV kam tak belum kita tuk dulu keba nga aku buat hal aku nung sila dong atik yang lagi numur kita tang numur teman sana tang balong genuine sisa ke pa laki mai ni te kita lagi ke jemut kan diskripsi unforeseen incident bang ID jingjak ba puno aban tiplu te perda paka form yang itu ilum dah kalau alut cepat lagi saya submit UC bagi dor gidar marka kashmu ni lagi seli submit cepat assembly secretariat Lara bin submit ke UC next bimio kat pat submit yang kata ke balajim sekolah ke UC berokat gambar pat biang apa assembly kin return tang berpilih apply biang ke dia biang juar pesan bimio until unless you submit the full UC satisfied check by the account branch pada Department of Assembly kalau okay kila biang ke jing dia berokat kasbu berokat kasbu rapet kira macam tahu ini kira ki ghos kasbu nak boleh cica Bro, melap tu tahu kasih bujuk tapi bang tu serai kasih nur. Tiap pat sil beri kasih bembo. Dekat dia batit senduk, nak tiar puja, nak tiar dawai, nak tiar injection, nak tiar senam bar kalau pembiang cini nak kau, dia pembiang lo. Itu submit. Dah lah, long satisfied dengan office of assembly, then only dah apply jong orang arusan lah yo. Bak menurut penang apply ba, ini kiba ong kita kumakuli ni kalau yang kamdon kita cengirap. Kita lagi buat mantap, kita Kemeli kemana apa nonggung ta? Haba kena long lai beron ruh pungut kemeli. Kumno kemeli ki, kemeli mentah kau bakat hang ngejing hang melawan ai. Karena kau pisah kalau guidelines long ba, ke discretionary for the public. Nama lagi pai ba, mendai bawa ke discretionary balai bolak, bawa sumber untuk bapla bakat terangi, kau nak enjoy. Karena berai upai ba. Guideline balai kada sekolah kami siapa menai kita cincang bicara sopsi belum masuk halangi jog tu sih bro neru umur dia beli you cannot see that melawan aja pembentukan kata aja you cannot see that you cannot misuse melawan kapak lain nggak bisa kapak lain mentah jong hidup kicuk kipat jogi pat kak kertok lah kumbalong ke lockdown bro kau apa nggak bisa kapak orang nama hak lockdown ke central government lagi South Park kuruduna nggak bisa kalau mbak air siarap, kabam gadi kena atai air kanang, inan aku mah katuka klam lockdown. Tu kumia tu kapisa berkait kamu kapop pipi ni apa? Kapisa beri naik pai ba, payah saya sebelah lah jong. Kalau kapop, kena aku belum malah air hati meli, kili tiap siarap kumia ni jinjia susi, alam itu korupsi. Nomdon kemud, pihak beli cek ke yang tu mana wajib. Lalu nomdon dah wajib nggak tu pisah ada jing tu ritual. Bahan going to utilize this like in my consumption. Lihat itu.